amakuru ni meza. nitwa Providence. Yego. Nshaka ko numvira umuntu witwa nde? yitwa Jado nta rindi zina agira? yitwa Ishimwe. Wowe irindi witwa nde? Byukusenge. Urashaka ko tubwira iki Jado? Nshaka ko mubwira ko mukunda cyane. Ufite amasoni menshi kandi ngiye kukubwira umutera imitoma kabisa, ufite umwanya uhagije. Urumva kubera muziranye kundusha, hari ibyo umukundira uzi, hari ibitumye ushaka kunyura hano ngo bimubwire neza. Umva umwanya ni wawe rwose, mubwire ikiri ku mutima wawe. Ndagukunda cyane, nzengera ngo yumvira nta wundi nzakubangikanya nawe. Dukunda kurusha uko ubitekereza, ngoza ku mutima wanjye no gutekerezo byanjye, nubwo hari irijya biba tugashwana ariko ntaguhemukira. Ndagukunda ibihe byose. Ibihe byose. Wowe na Jado mumaranye igihe kingana gute? Imyaka 7. Shani ibihe byose byo. Birumvikana. Wavuze ngo n'umukunzi wawe, n'umukunzi wawe n'umugabo wawe? Umukunzi wanjye. Imyaka 7 se nshuti yanjye, muracyakora iki? Muracyamenyana? Turacyari bato. Babarumbwira mwamenyaniye he ku ishuri? Yego. Okay. Allo? Jado waramutse neza? Nitwa Antoinette Niyongira. Naba nguhamagaye mu mwanya ngira witwa surprise call. Ngufitiye ubutumwa rero. Buturutse ku mukunzi wawe. Yampamagaye arambwira tumva ndashaka ko utungura Jado, mufitiye ubutumwa nshaka kumugezaho. Mbese bari kukumva ukuntu uri kuvuga n'ukuntu uri kubyakira, ashobora kuba ari guseka ahantu ari. Ariko niba ufite umwanya ubwo urambwira nkumvisha ubutumwa bwawe. Gusa ubanza umbwire nibyo koko ufite umukunzi cyangwa nibeshye? Uramufite? Urambwira izina rye cyangwa ntago wifuza kurimbwira? Byose ni uburenganzira bwawe. Yego ndabizi. Yitwa nde? Yitwa Mutoni. Yitwa Mutoni? Ni nawe mama w'aba bana muri kumwe cyangwa ni ahandi hantu uri? Ahandi hantu. Iyi Mutoni irindi yitwa nde? Cyangwa ntabwo uryibuka? Yitwa Mutoni wa Claudine. Mutoni? Wa Claudine. Mutoni wa Claudine. Jado. Use koko. Mana we, use Provi mumaranye imyaka 7 koko. Mana we. Oh la la. Ndumva mbabaye kubwe pe. None se tumubwire iki Provi? Provi niwe bari bakuntumyeho. Abizi ko atari imvugo. Ana. Oui, Providence niwe bari bakuntumyeho. Ndabizi. None se tumubwire iki? Ni iki wamubwira kuko nuko nshatse kubutari we nubwo usanga Providence. Waya shawaretse kubinkora ibyo bintu. Ko nshaka kuba nkurusha imyaka. Ahubwo tumubwire iki, mubwizo kuri pe kuko imyaka 7 uri kumwe n'umuntu ukamenya amakuru nkaya biba ari shock ikomeye. Ni iki wamubwira? Jado. Okay. Agize icyo akubwira arakubye. No, you can't just tell me that. Really? Oh, God. That guy's crazy. Hello? Kiss FM, the surprise call.